إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Mümin Müslüman kişinin yaşosundagı en ulu ibadat bul namaz. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mümin Müslüman menen kapırdı ayırmalap turgan nerse namaz dep aytты. Jana kıyamat günü hadiste kenet en birinci esep namazdan bolat deydi. Eğer insan namaz esebinen esep berip жақшы ötüp algan bolsa, kiyinki işleri, kiyinki esepleri jеңил bolat. Eğer namaz esebinde tığılıp kala turgan bolsa, anda kiyinki işleri, kiyinki esepleri öte ağır bolat. Mına hazırkı günde, mına ушундай ilim жеңилдеп turgan вакытта, bir knopkаны bassa, бардык нерсе жетип turgan вакытта, namaz okubay koyu bul öte bir jaman bir iş. Allah Taala bizge uşunça çeksiz nematlardı beriptir. Mına Allah Taala kiyim berdi, kiyip jatabız. Tamak berdi, rızkı berdi, erте keç jep jatabız. Ava berdi, mına dem alıp jatabız. Mına жерди kөгөрtүрүп, Allah Taala asmandan жаңгыр түшүрүp, жерден түрдүү mömө жемиштерди чыгарып bizge rızkı kılıp berdi. Mına şunça rızkı nematарды içige bölüp koygan Allah Taala'nı ululap namaz okuvasak, bul avalыбыз öte jaman. Açkaçılık, bul oru, uruş, topolan, fitnalar bul jaman nerse. Mına açkaçılıkты körgön adamlar menen süйлөшкөнбүз. Bir ele açkaçılıkta yüzdөгөн, milyondogон adamlar ölüp ketken. Mına ошондуктан эгерде адамдардын арасын оору басып кете турган болсо, адамдар өлүктөрдү көмүп үлгүрбөй калат. Allah Taala бул нерселерди бизге көрсөтпөсүн. Allah Taala бизди мындай жаман нерселерден, оорулардан, кайгы капалардан, банелерден өзү сактасын. Мына ошондуктан инсан ушунча неиматтын ичинде туруп, ушунча жакшылыктын ичинде туруп, намаз окубаса, Allah'a ibadat kılbasa, Allah'a sajda kılbasa, Allah'a rükû kılbasa, Allah'a ibadat kılbasa, bul oşol pendenin özüne zulüm kılganı. Eğer birөө özünü özü asını ölüp alsa, je birөө özünü özüne kol salıp, özünü öldürüp alsa, biz aytabыз özüne zulüm kılıptır dep. Namaz okugan adamdağı özüne zulüm kılgan bolup esептелинет. İnsandın özüne bir çoğun bir kılgan zulümü bu namaz okuvagana. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de namazda okuguna, zeketli bergile dep, La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah kelimeyi tavhidden kiyinki en ulu buyurulgan İslam'dın türkügü bu namaz bolup sanalat. Mına ошондуктан şunça nemat jakşılıktın içinde turup namaz okuvasak awalыбыз öte jaman bolat. Kebir adamlar uşunça jakşılık nemattın içinde turup namazды каза кылып коюп жатам, же намаз окуй албай жатам деп айтып калышат. Бул өтө жаман нерсе. Намаз кандай абалда болбосун, инсандын акылы жайында экен, окулуусу керек. Мындан да жаманы кебир адамдар намаз окуба деп айтат. Намаз окуба дегени бул Аллахка каршы чыкканы. Ким Аллахка каршы чыккан болсо, бул Аллах Таала бул шариатты түшүргөн зат, Ал-Азизул Хаким. Ал-Азиз, Хаким зат. Аллах Таала ошол пендени кордоп коет. Öte bir jaman bir oğrular menen orup kalat. Mına ошондуктан Allah'a karşı çıkan adamdın akır akıbeti hiç kaçan jakşılık menen bütkön emes. Kalaverse İslam dinindeki alimler, fakihler, fakih ulamalar namaz meselesinde namaz okugan adam musulman mı je kafir mi degen meselede talaşıp tartışıp kalıştı. Kebir fakih alimler, kebir İslam alimleri namaz okugan adam kafir dese, cumhur alimler Kebir alımlar namaz okuvagan adam fasık dep aytышты, dinden çıkpasa dağı. Namaz okuvay bargan adam
Аллахтың алдына, аманаты жоқ адам. Бұл намаз Аллахтың ақысы. Мына ошондуктан инсан егер бұл дүниеден намаз оқымай өтіп кете тұрған болса, анын авалы өте жаман болады. Өте бір жаман авалда Аллахтың алдына барған болады. Мына ошондуктан жашообузда Аллахтың алдына алып бара тұрған bir ең улуу ибадатыбыздағы намаз, мындан башка ибадатыбыздағы болбоса керек. Аллах өзі сақтасын. Мына ушул ибадатқа аракет кылып калалы, ушуну шариатка ылайык окуганга, Аллахка ибадат кылганга аракет кылалы, дайыма намаздын үстүндө болойлу. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ас-салату бурханун муъмин." Намаз момун мусулмандын момун мусулмандык ачкычы деп айтты. Егер сиз Кыргызстандан башка бир мамлекетке барсаңыз, ошол мамлекетке кирүүдөн алдын Кыргызстандан келген экениңизди далилдеш үчүн паспортуңузду көрсөтөсүз. Егер инсан эртең кыямат күнү өзүнүн момун мусулмандыгыны, бул жашоодо момун мусулман жашап өткөндүгүнү далилдегиси келсе Аллахтын алдында, анда намазды көрсөтүүбүз керек болот. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ас-салату бурханун муъмин, намаз момун мусулмандын момун мусулмандык далили деди. Ликулли шейин мифтахун мифтахус сала ал-жанна деди. Ар бир нерсенин ачкычы бар, бейиштин ачкычы намаз деп айтты. Мына ошондуктан намаз эң улуу ибадат. Намаз окугандардын акыр акыбети аябай жаман болот. Мына хадисте намаз окугандар ошол Фираун менен, Карун менен, мына ушундай чоң капырлар менен бирге болот деген хадистер келген. Мына ошондуктан намаз бул Аллахтын буйруган, пенделердин үстүндөгү буйруган парзы. Мына ошондуктан намаздын парздыгын билип, 5 убак намазды өз убагында, өз ордунда шариатка ылайык аткарганга аракет кылалы. Аллах Таала мына ушул 5 убак намазды окууда, мына ушуну өз ордунда аткарууда Аллах Таала өзү жардам берсин. Валлаху алам, саллаллаху ала Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.